V Ljubljani medtem raste nova, največja poslovna stavba v Sloveniji, Vilharija ob železniški postaji. Gradbena dela več kot 110 milijonske investicije so skoraj pri koncu. Investitorji Vilharijo opisujejo kot največji, pa tudi najbolj zelen in tehnološko napreden pisarniški objekt v državi, ki je več kot le poslovna stavba. Kot zagotavljajo, bo poudarek na skrbi za uporabnike, denimo z rednimi in brezplačnimi zdravstvenimi pregledi za vse zaposlene, podzemnim tunelom za kolesarje in zeleno streho s tečaji joge in čebeljimi panji. Mark Vidrih. Dobro leto potem, ko so dokončali četvorček stanovanjskih stolpnic v Šiški, so gradbena dela tudi na drugem ljubljanskem projektu slovaških gradbincev že skoraj na ciljni ravnini. We have by the end of last year finished the works on the concrete part, so on the structural part of the building. That part is now finished. We are now roughly at 70% of the facade, so covering the building. And we are now starting the works on the interior of the building. Pripoveduje direktor Corvina v Sloveniji in kot največje arhitekturne posebnosti izpostavlja več kot 3 metra visoka okna in fasado iz istrskega kamna. Tu pa so še številni drugi elementi, ki naj bi služili dobremu počutju bodočih najemnikov. Recimo okna, ki se odpirajo, kar je v poslovnih stavbah zgrajenih v zadnjih 20 letih, prava redkost. Pa pametni sistemi prezračevanja, vrhunska zvočna izolacija, zeleni atriji, po katerih bo dnevna svetloba dosegla prav vsakega od 5 nadstropij, pa joga na strehi za vse najemnike, kviz večeri, sezonske tržnice, degustacije hrane. We'll be, for example, placing also beehives on this rooftop, which will allow our tenants then to take care of them. And for example, even to produce their own honey, which can they then give to their business partners. Ker je Vilharija umeščena tik ob ljubljanski potniški center, bo poudarek tudi na prometni dostopnosti. Our future tenants will be able to get to the building very comfortably with the bike, directly park on -1 to the bike garage, being connected to the showers and locker rooms, so immediately have a shower, exchange the clothes and come dry and freshly dressed to the offices. Do danes je vdanih že skoraj 80% prostorov, pravijo v Corvinu, glavni in največji najemnik pa bo postal Generali Slovenija, ki v stavbi vzpostavlja tudi nov sedež podjetja. By the end of this year we expect to have finished the construction works. And we are also aiming to get the usage permit at the end of this year. Prvi najemniki naj bi se v Vilharijo tako vselili že v letu 2026, to pa je tudi leto, v katerem naj bi se le streljaj stran začela gradnja naslednjega Corvinovega projekta, nove stanovanjske stolpnice z imenom Nordika. So we are preparing for the submission of the construction permit request very soon. And we hope that roughly in 1 year from now on we will start the construction of the building. V neposredni bližini Corvin sicer načrtuje še en megalomanski projekt, novo stanovanjsko sosesko Kolinska. Vizualizacijo projekta nameravajo javnosti predstaviti še letos.